I pozdrav svima ljudi, ja sam Laki Player, dobrodošli u novu epizodu. U današnjoj epizodi igramo Farming Simulator 2017. Nastavljamo ljudi, kao što vidite, sa novim serijalom Od blata do zlata. U prošloj epizodi sam obećao da ćemo da idemo u šumu. Idemo da beremo drva, pre svega. Imam tamo jednu vikendicu, pokazat ću vam sve. Treba da se isveču ta drva, sve u svemu. I ovo ćemo u sljedećoj epizodi. Onda radimo ove bale, to bi trebalo. Treba da završimo ovu njivu. Ok, za početak, kao što vidite tu naš IMT 540 Deluxe Made in Jugoslavije piše, to je trenutak ovdje. Ja ovdje. Ovdje piše Made in Jugoslavije, vidite. Sve super. Nice. Ćemo malo da proradim, malo da se izduva to. Ne znam nije zašto, dobro ne znam. Za početak ljudi, ostavite like i subscribe, pišite u komentarima da vam se sviđa ovaj novi serijal. I zapratite me na Instagramu i Facebooku. Ok, kad smo se sad reklamirali, sad možemo da pređemo, idemo P. I ubacio sam novi mod, pošto nećemo vidjeti ovo previše velika prikolica za drva. Mislim za ovaj traktor inače. I ovo za bala, hoćemo u sljedećoj epizodi da koristimo. Skinuo sam novi mod, on je ovdje mislim. Jeste ovo. Nije bitno kako se zove, sad nećemo to, ali kao što vidite. Ja mislim da je to taj, nije ovo je... Ja mislim da je ovo za bala. Mislim kao prikolica za bala, ovo je inače za bala, ovo ćemo koristiti u sljedećoj epizodi. Ali za sad uzet ćemo ovo. Ćemo da iznajmimo, nećemo. Mi ništa ne iznajmimo. Ok, imam još 39.000, dobro. Prodamo drva. Onda ćemo zaraditi neke parice i treba nam motorna testera. Sada, ja mislim da nema razlike između ovih. Svi su po 1000. Uzit ću ovo. Nemo kako radi. Ovo, nice. Kida. Ok. Gdje beše ovo? Idemo u shop. Ok, dobro, znam da je shop su sve. Idemo našim novim IMT-om. Samo da spustimo. Nice. Kako ide, vrate. Idemo ljudi mi polako u šumu, pa ćemo da dođemo ovdje da pokupimo još neke stvari i cepamo. To jest u šumu. Idemo u drva. Kad idemo da smanjimo, da vidimo, jel ide voz. Ima ovdje voz. Vidio sam ga par puta, znam da me dalje dobne vezu. Samo da mu damo ovdje gas. Ili da smanjim malo igricu, čekaj trenutak, hoću smanjim igricu. To je to. Ok, sad dok idemo ljudi, ja ću vam kažem da idemo u šumu, to je ovdje dole skroz, vidite ovaj kao krug što ima, tu imam vikendicu, imam toalet, poljski toalet. I tamo ćemo, tamo treba da isjačemo ta drva. Mislim, to je moje, tehnički. Možda nije, nemam pojma. Sve u svemu, to, idemo. Ok ljudi, još malo istižemo. Inače da, ovdje nam je auto, ovdje to treba da prebacimo to auto. Ali kako da odem? Morat ćemo da kupimo neki kamion. Idemo ovdje. A realno neki kamion da kupimo. Ok, polako ovdje. No, i sviš kako ga vozim. Sad ćemo da ugasimo, čisto imamo prikolicu, znamo kakva je. I ja mislim da je dobro, iskreno. Ne znam da li može se zakači ovdje. Može, nice. Ok, ugasit ćemo. Imamo prikolica kakva. Ovako starinski iskreno izgleda. Baš sam tražio takvu starinsku. Ok, dobro, može da se zakači, nice. Ali ima neke dodatne podešavanja ovdje. Teć, G. Šta je G? Ctrl. Ctrl B. Ne, nije to. Da, nema ništa. Ok, dobro, nema veze. Sad imamo motornu testeru, idemo ljudi mi polako. Opa. Ne urikvrati, što urikvrati. Sad.
bešte ljudi šta jete, ovdje ću vas gazim. Ok, idemo ljudi, zaputali smo se u šumu, sad ja mislim da mi možemo i ovdje desno da idemo. Tu sad da desno, da ćemo tu da idemo. Ja mislim da možemo da desno. Pa onda ćemo kroz poljski put. Da se ja nešto zajedno, no, ne veze. Opa. Idemo ljudi. Ili ima auto, ne ide auto. Skrećem. Nice man. Ne znam da li ovdje možda se ide. No sad ćemo mi ovdje, a šta mislite? Ništa to nije za traktor. Samo da policija nas ne uhvati. To je to. Ima se ovdje da mu spičemo glas. Ja mislim da je to. Ja mislim da dobro idemo. I sad tu treba desno da idemo. I samo pravo. I onda levo. Da, jeste. Pravo sam. Vidite, ovdje ima neki kao letnikovac. Nice man, vidi to. Inače ljudi, sve dok se vozimo ovako, primetio sam da dosta, kako se zove, da podržavate i live-ove koji sam počeo da live-am. Počeo sam The Forest, igrao sam, mislim, da jeste Minecraft sam live-ovo. I to je to, to su te dvije igrice koje sam live-ovo za sada, bit će još i farminga, bit će, ali The Forest mi je želja da pređemo celu igricu. To ste nećemo na silu, nego ćemo ovako, sad ovdje moramo malo da usporimo, fuck. Evo vikendica. Polako. Ovdje moramo mnogo polako da idemo. I to je uraslo sve. Sad ćemo mi ovdje da parkiramo. Opa, i jo. Ok, malo sam mi zezmo miš, dobro, ne veze. Ok, idemo ovdje desno ćemo. Op. Samo polako. To je to. Gasimo ovo i stigli smo, kao što vidite, ovo je inače moja vikendica, ovdje sam ja bio kao mali, vidite. Nema niko unutra. Nema niko, pa normalno da nema niko. Ćao. Ona kaseta. Nice, ovdje ima, kao što vidite, ovaj WC i ja sam mislio tu okolo, to ste oko ovog WC, inače ovo je moje WC, vidite, srce, to sam ja izrebario. Ima nešto tu. Ok, trenutak ljudi, samo trenutak. Ok, završio sam, opa. Završio sam to što treba, kao što vidite, ovdje imamo veliku njivu. Tu će sve bude naše. Jednog dana. E sad mi moramo ovdje isečemo. Ili traktor da dovezemo ovdje. Pa onda da sečemo. Jer može onda ovdje se popne. Če vidimo odavde. Bi ga popeli ovdje. Ma može be kad nije moglo. Da ćemo to posle. Aj to ćemo posle. Idemo prvo da ih pobacimo. Prvo ću ovo ovdje. Idemo ovako otprilike. Tako. Nice. No. Ok, pada drvo ljudi. A nije kao u The Forestu. Propade drvo. Jo, propade drvo, jo. Ljudi, propalo mi drvo. Ok, ovo je neki bug. Opa, ušli smo u kućicu. Pa kako mi propalo drvo, ja. Ok, morat ćemo drugo da sjećamo. Ćemo ovako ovdje da sjećamo. Ajde, molim te, nemoj ti da propadneš. Ok, nije. I sad moramo ovo dranje da isjećamo, nice. E sad na koliko ćemo... Šta je ovo? Gold, našli smo još jedan gold.
Koliko može ovdje da stane? Što ne mogu velika drva da stane, znači 1, 2, 3, 5. Ja mislim da 5 mogu da nosim. Prije tako računam, sad ću vidjeti. 1, 2, 3, 4, 5. Sad ćemo da možemo da ponesemo uopšte. Možemo, nice. 3, 4, 5. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Opa. 1, 2, 3, 4, 5. Mirno. Da poličemo do kraja. Opa, ima još. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, svako sam vidio veliko drvimo tamo, sad ćemo, da, ovo možemo da nosimo. Super, nice, idemo sad da donesemo traktor, gdje je traktor, evo ga. Naš voljeni IMT 540. Ne znam da li može ovdje, šta mislite? Ja mislim da će može, to sirova snaga traktor, verujte. Opa, slučajno sam uglasio, idemo polako ovdje. Da ovdje ne može se spustiti, morat ćemo ovako ovdje. Opa, polako. Ovdje je džombav put, vidite šta je. Nije dobar. I sad kad je vikao krenuo, ne ide ovdje. Da ne moram post. Da ćemo ima ovdje da okrenem. Ajde, motaj. I neće. Sad ću ovdje pun da ga smotam, a? Ja mislim da ću mogu, a? Ajde. To je to, lagano. Ja sam bre srođen za traktor. Ok, to je to, ugasio traktor i cepamo. Sad ćemo na... Ovo samo da sklonimo. Sad ćemo prvo od ova velika. Da ovo ne možemo, znači morat ćemo ovo. Idemo sve da ih bacimo na ovo. Ajde bre. I ovo ne možemo. Fuck. Morat ćemo sve da ih svi sečemo, brate, nije fora. Sva drva, da i ovo ne može. Ajde bre. Ok, hoćemo da vidimo kako ćemo sad. Znači, idemo prvo da vidimo kako je to. Evo dobro, to je štanca, evo ništa to ne valja. Nešto to ne valja. Ljudi, ovo ništa ne valja. Da vidite, igrica mi daje samo do... Ok, uspravio sam ga. Bio je Battlefield. Ne, detiš, svi to. Da vidite, igrica mi... Pa. Bre... Trenutak. Ja, bre, ja. Što moram pauziram klip, druže, do... Opa. Kao što vidite, do ovdje mi daje igrica. Više od toga ne smem. Nije da neću, nego ne smem, ljudi moji. Da ne bude posle... Ne može, što ne može.
A few moments later. Ok ljudi, kao što vidite, prva tura je gotova, to jest ova strana, vidite, ovdje možda još jednu bi stavio. I sad prelazimo, ovo treba da isječemo još. Super, više velik. Morat ćemo sveći. Ja, ljudi moji, morio sam se, verujte. Sekao sam još 2 drveta, valjda će biti dovoljno, no bit će 100%. Probarat ćemo malo ova velika. Evo i ovo da stavim. Opa, ovo nam, aha, može. Valjda će to biti dovoljno, ono što mislite. I ovdje. Tu da metnem, vidite, to tako izgleda. To vam tu još 2 i to je to. Idemo malo se odmorimo, malo tu da sednemo. Vidite, kako lep traktor IMT Deluxe. Vraćamo se za minut ili 2, posle reklama. Ok ljudi, počeo sam da ih ređam kao što vidite. Malo mi beže, ali dobro, ne veze. Ispravit će se to. Ste čuli bre? Ono pticu što udara u drvo. Evo ti budem što pametne ptice. Kljunom udaraju drvo, zavijeste vi to. I poslije što nemam eto što nemam kljun. Zato što sam glupa i udaram. Kaj ćemo ovo veliko. Da, ja mislim da će faliti, još jedno bi trebalo. Ne cijelo, ali pola drveta ja mislim da će faliti. Možda, opa. Možda i neće, ko bih ga znao. Sad ćemo vidjeti. Idemo ovo malo isto stavljamo i to će, i to treba i to je vredno i svako drvo je vredno na svoj način. Ovdje lajkoti klip i to, da, treba će ovdje još drveta. Ne sjeću mi se ova velike, onda malo stavilo bude. Ćemo ovo ovdje. Idemo njega sjećam. Ok ljudi, završio sam kao što vidite. Napunio sam ih dosta i sjekao sam još jedno drvo čisto. I ovdje je bilo malo pražnije, kao što vidite sad je sve super. Sve sam zavezao. Tako da ne znam da li će može IMT to da gura. Da moći to IMT, još je Deluxe, meni Jugoslavije. Ok, nice, hoćemo da stavimo tu pa ćemo možda nekada se vratimo neki drugi put. Ovdje, dobro, to sve smo uzeli. Idemo ljudi, idemo da prodamo i sad gdje se to prodaje. Ja mislim da je tu. Idemo. Idemo tamo, polako, ali sigurno. Ok, pali. Ok, može, lagano gura. Vidi to, aha. Vidite kako gura IMT. Ovako za thumbnail. Čisto malo neke slikice. Ok, idemo polako, bam. Idemo damo gas. To jest ovdje ne možemo da damo gas. To je to. Sad možemo. Želimo gdje ćemo. Hoćemo ovdje pravo gdje smo došli. Realno, a? Šta fali? Ljudi, vi ako niste lajkujte klip i subscribeujte se na kanal jer nam malo fali do tih 500 subscribera. Bukvalno u posljednje vrijeme baš ono brzo rastemo i to mi se sviđa. Ok, ćemo ovdje. A šta ima veze?
Samo da nas ne vidi policija. Za ostalo će se dogovorim. Cepi. To je to. Opa, kako ga vozim, svaka mi čast, ej. Jo, ne. Koči. Uza, malo. Đubre jednom. Ne znaš da voziš. Ste vidjeli? Da nam bude udes. Imam sreći jake kočice. Da nemam, ne znam šta bi bilo. Ali imamo u vitušnjemu ovaj kako se zove žmigavac. Da smo dali žmigavac da budemo kulturni. Idemo ovako. Ok, sad smo šli ključima. Limit. Vidite ovdje možemo malo na 15 da vozimo sam. Smanjit ćemo ga na 15. Nikakav problem. Nećemo da nešto napravimo udjes. I sad ovdje naravno možemo da uspičemo u gas. I ovdje desno je mislim, to jest levo treba sad vidjeti. Polako. Vidite ovdje je loš put. Baš ono brde. I sad gdje treba? Sam ja nešto omašio? Ili je to tu? A ja mislim da sam omašio. Stvarno mislim da sam omašio. Čekaj trenutak. Da vidimo, nije to tu. Ja sam nešto omašio. Treba gore da idemo. Pa znam ja, zeznuo sam se, vidim ja. Vidim ja nešto nije u redu, ovdje neki put. Treba gore da idemo. Ok, evo ga, stigli smo, omašili smo bili put, ali nema veze, sad smo se potrudili da ga nađemo. Ja mislim da je to otprilike. Jest, jedno tamo treba da stanemo, ja mislim. Vidite kako je lepo šarom. Jeste, ovdje treba da stane. Idemo šta će kaže ovdje. Point for loot, dobro, nice, znam ja to. Ok, treba još. To je to. Sad, pošto mi nemamo, mi ćemo samo da otkačimo ova drva i da ih pobacamo. Opa. Dosta para ovdje. To je to, ljudi. Opa, još ovo nešto neće da ide, evo ga. Pa nismo nešto, koliko smo bili imali, ja mislim da 39.000. Tako nešto, pa nismo mnogo zaradili. Realno. Ali dobro, nema veze. Ovdje bih završio epizodu, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidao kao što meni jeste. Ovo je moj IMT 540 Deluxe. I ovo prikolica mi se sviđa, vidite. Baš nam okida. To je bilo to. Vidimo se u nekom sljedećem videu. A do tada veliki pozdrav. Ćao!